الله يا الله يا الله يا الله Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xayrli ertalar. Mana bugun endi bizni Bismillah tawakkaltu ala Allah ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا Mine Bulgar yerine ekskursiyaga dep keldik. Qarab keterge. Bu жаңа түзеліш башланганнан бeri әле келгенім yok idi. Munda бик әйбәт, бик яхшы түзелгән урыннарны уздык. Авылында бик түзегәннәр. Халык бик күп, автобуслар бирдиләр, әлхәмдүлилләh бик әйбәт. Түбән Кама boşluklarına bik ulu rahmetlerimizi bildiremiz. Cama kilip tuktadık. Mene şunu kadir korap tesirlenip gitarga isep. Mene nihayet biz de Tuvan Kama şehrinden üzebizden Türkümüz bilen delegasya bilen şu izgecilikle kelip ettik. Allah'a şükür Hazretinde mene şurunda mecliste o beylemde türlü illerden, türlü cillerden kelgen delegatsiyalar bilen birgelep qarab yürüyüz, huzurlanıp yürüyüz, görüşebiz, isenleşebiz. Halkımızın ulu tarihi var, anın başlanışı var. Şulay tarihimiz tağında şulay dertli, zor, güçlü bulup devam etseydi deb ümitlenemiz. Allah'a tapınıp, namazlar okup, ulu selametlik hem tarihimizin güçlü, dinimizin nığıtu yağından yerden gitsin deb dileklerini dileyimiz. Allah'a şükür barsa da eybet bara, kişilerimiz köp, dilekleri köp, kişilerimiz var, bağlarımız da, ınıklarımız da şu Müslüman bulup yaşayıp, durmuşlarını alıp barsa iyi deyip dilep kalabız. Biz Түбән Камадан келдік, жиылышып, бір зур делегация белән, бірнеше автобусга отырып, біз мында тарихи орыннарны көрергә ниятлибез. Шу шарада катнашырга келдік, музейлар карарга, мастер-классларда катнашырга, шаккаттыргыч хисләр тулыландыра йөрәкләрне. Мондай зур шараларны үткәргәндә бәхет телибез, саулык. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Hazretler, tekbir eytip çaldı mı? Kişi biz Bulgar yerine İslam dinini alıp geldik.
Ислам биредә яшәүче һәркемнең күңеленә җылылык, ышаныч өрер. Кешеләр үзләрен тагын да бәхетле тоярлар. Бөек Болгар дәүләте иман юлында зур уңышларга, бөек үрләргә ирешер. Һәр өлкәдә зур нәтиҗәләр, зур уңышлар булыр. Ил чәчәк атар. Болгар бөтен дөнья мөселман өммәтенең төньяк чигенә әверелер. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Для приветствия участников открытия торжественного мероприятия из Габулгарщины на сцену приглашаются президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli kardeşlerimiz, hürmetli müritler, hazretler. Bizning için zor şartlı. Dünyalar tinch bo'lsin. Respublika g'irlab tursin. Rossiyamiz kuchli bo'lsin. Hammagizga da esenlik sog'. Сөз Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе, Россия Федерациясының хезмәт герое Минтимер Шәриф улы Шәймиевкә. Hürmetli din kardeşlerimiz, hürmetli bıraklarımız, halkımız, sizge aytasım ki de şın ko'ngildan zor rahmetler. Ko'ngillar ko'tarinki, hava turishine de qaramasdan. Hava turishine ibadır çünkü yağmur bo'lsa ekmek bo'lar. Şuna göre mana şotlarni bitib bo'lmaydi. Her yılını kelasiz. Endi durishini aytganda birinchi vaqtlarda o'zimizning de diniy hazratlarni de chaqirib bo'lmaydi. Oddiy vaqtlarda bo'ldi. Bizning birinchi kelib bunda kurashlar olib, to'plashtirib qolib boshlagan chaqlarida. Biz bunda keldik, kim ekanligimizni Allah karşında da, bende karşında da, bütün dünya, Rusya'da da, bütün dünyada da Bulgar Tatarının kim ekanligini, Tatarını bulacak bileler idi. Bu Bulgarını bilip bitirmiler yani. Tanıdık da, tanıttık da Allah'a şükür. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله يا الله 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 Biz endi menda ikinci tapkır kelebez bu çarаны uyuштыру için bir atna aldan kelip orunlarını belgiledik. Administrasiya kişiler bilen görüştük. Bizge 13 avtobuska stoyanka orunları belgilettirdik. Onları bir gün aldan kelip bu orunlarını saklap turib, bütün aybirini xasterledik. Hem indi karşı aldık elhamdülillah. 600'ge yakın kişini aşattık. Şey içirdik. Plov pişirildi 2 kazan. Deliver degan abzayımız bizden pişirdi. Onun yüzünün kafesi var. Limayeva 8'de evet. Anda kişiler yeriler. Ramazan ayında meşitte her vakitte de pişirir elhamdülillah. Kişilerin kümüllerindeki bayram ruhları tagın da arttı. Onların rahmetlerini işitip, yılmaygan yüzlerini görüp, bizlerin de keyiflerimiz küterilip gitti. Ağırtılarımız, organlarımız unutuldu. Allah'a şükür. Bugün biz ütkerdik
безнең Болгар бабайларыбызның 1100 элек ислам диненә килгән менә шул вакыйганы без искә алып зурлап үткәрдек. Менә шул фикер һәрбер кешенең күңелендә калып уйландырса иде кешеләрне. Безнең 1100 элек бабайларыбыз Алласызлыктан, кайсы берләре күп аллалыктан арып, батыл илаһларга гыйбадәт кылып, вакытларын, гомерләрен, байлыкларын юкка үткәреп арганнан соң хаклыкны таптылар һәм шул хаклыкка ябыштылар, әлхәмдүлилләh, һәм біз аларның дәвамчылары. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.